ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri kano kanya amakuru akomeye cyane arimo kutugeraho aremeza neza ko ibintu byadogereye mu mujyi wa Bukavu. Ndasubiramo, ibintu byadogereye mu mujyi wa Bukavu. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza yuko abasirikare ba FARDC, abarundi ndetse n'abazarendo bamaze kugota umujyi wa Bukavu. Ndasubiramwo ngo umujyi wa Bukavu wamaze kugotwa. FARDC irimo gushaka kuyisubiza umujyi wa Bukavu, kandi biragaragara yuko abasirikare benshi b'u Burundi n'abazarendo bamaze kugera muri pozisiyo aho bagiye gutangiza ibitero karundura bigamije kwigarurira umujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 bamaze iminsi bavuga yuko FARDC n'abarundi barimo kugota ibice byose M23 irimo. Ubu noneho ibintu byamaze kujya ku mugaragaro. Imirongo miremire y'abasirikare b'u Burundi yagaragaye mu micungararo y'umujyi wa Bukavu, ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko FARDC n'abazarendo bamaze kwigarurira ibice binini cyane bya komine Bagira. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye muri Kivu y'Amajyepfo aremeza yuko umujyi wa Bukavu wamaze kugotwa. Hari abasirikare benshi b'u Burundi bari mu micungararo y'umujyi wa Bukavu. Abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC bo bamaze iminsi baramaze kwinjira muri komine Bagira. Komine Bagira ni imwe muri komine 3 zigize umujyi wa Bukavu. Amakuru rero akemeza yuko muri komine Bagira abazarendo barimo kugenzura ibice binini, ndetse ko na FARDC ariko gace ifitemo abasirikare benshi. Abarwanyi ba M23 babinyuzije mu itangazo basohoye bavuze yuko bafite amakuru ko u Burundi burimo kohereza abasirikare benshi mu micungararo y'umujyi wa Bukavu. Ndetse ibingibi byatangajwe na bwana Lawrence Kanyuka wari urimo kuburira abasirikare b'u Burundi ababwira yuko bongeye gukora ikosa rikomeye cyane ryo gushotora M23. Ubu rero imirwano ikomeye cyane yabigiye kubura mu mujyi wa Bukavu. Harimo kugaragara ibifaru by'abasirikare ba Kongo, ndetse imirongo miremire y'abasirikare b'u Burundi irimo kugaragara mu mihana ikikije umujyi wa Bukavu. Ibintu ntabwo bisanzwe. Umumenyesha amakuru wacu Dani Faruku aravuga ko ubwoba bwatangiye kwiyongera mu mujyi wa Bukavu, ndetse abasirikare ba M23 nabo barabibona ko uyu mujyi wa Bukavu ugeramiwe. Muri kano kanya turiko turavugana amakuru arimo kungeraho aremeza ko indege z'igisirikare cya Kongo ziriwe zizenguruka mu micungararo y'umujyi wa Bukavu. Muri izi ndege harimo indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukoyi. Izi ndege ziriwe zizenguruka hejuru ya Bukavu, ariko ntabwo zigeze zirekura amasase. Hari na drone z'intambara ziriwe zizenguruka mu micungararo y'igisagara cya Bukavu. Ibi byose rero bikaba birimo gutera ubwoba abanyagihugu muri kariya gace. Amakuru arimo kungeraho avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko indege z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC nazo ngo ziryamiye amajanja mu gihugu cy'u Burundi, ziteguye kujya gutanga ramforu ku basirikare ba FARDC n'abarundi muri kariya gace ka Bukavu. Drone z'igisirikare cy'u Burundi zo zirwa zizenguruka hejuru y'ikirere cya Bukavu. Amakuru yizewe aremeza ko drone zigera kuri 3 zagaragaye mu kirere cya Bukavu, ndetse ko izi drone zitigeze ziraswa.
Abahinyanyura utuntu n'utundi rero bakavuga ko izi ngizi zaba ari intege nkeya za M23 kubona indege z'intambara zizenguruka hejuru y'ikirere bagenzura ariko ntibazirase. Ibintu rero ntabwo byoroshye muri Bukavu. Igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bamaze iminsi barimo gutegura ibitero simusiga bavuga ko bigamije kwisubiza umujyi wa Bukavu. Biragaragara rero ko abarundi ari benshi muri kariya gace. Gusa ikirimo kwibazwa ni inzira banyuzemo kugira ngo bagere mu micungararo y'igisagara cya Bukavu. Hari abarundi benshi bari mu ntera y'ibirometero 3 gusa uvuye mu marembo y'umujyi wa Bukavu. Abazarendo ndetse na FARDC bo babashije kugera muri komine Bagira. Amakuru dufite akavuga yuko bamwe bavuye mu nkengero za parike ya Kawuzi Biyega maze bakamanuka berekeza muri biriya bice bya Bukavu. Amakuru kandi akemeza yuko urwamo rw'amasase uyu munsi rwongeye no kumvikana ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Iki ni ikibuga cy'indege nacyo giherereye muri Kivu y'Amajyepfo. Bamwe mu basirikare ba FARDC batangiye gukwirakwiza amakuru bavuga yuko ikibuga cy'indege cya Kavumu cyaba kirimo kuberaho imirwano ikomeye. Gusa amakuru mvana mu masoko yanjye aremeza ko amasase makeya yumvikanye ku kibuga cy'indege cya Kavumu ariko muri aka kanya akaba yahagaze. Abazarendo bagerageje gushotora M23 ariko ngo byabataye kuwa amazi. Amakuru dufite akemeza yuko ubungubu abazarendo ndetse na FARDC ngo bashaka gusabota ibikorwa bya M23 mu mujyi wa Bukavu ndetse ngo bagomba gukora ibishoboka byose bakisubiza uyu mujyi. Bamwe mu banenga M23 bavuga yuko ifite abasirikare bake cyane mu mujyi wa Bukavu ndetse ntabwo M23 yabashije gucunga inguni zose z'umujyi wa Bukavu kugeza ubwo abazarendo ndetse na FARDC babashije kwinjira mu bice bya komine Bagira mu mujyi wa Bukavu. Nta kabuza rero imirwano ikomeye igiye kubera muri uyu mujyi. Biragaragara yuko FARDC n'abarundi bambariye urugamba. Ku rundi ruhande hari ubwoba yuko abasirikare ba M23 bacunze umujyi wa Bukavu bashobora kuba bake cyane ku buryo umunota ku wundi FARDC n'abazarendo bafashijwe n'igisirikare cy'u Burundi hari ubwoba ko bashobora kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure TV, nk'uko maze iminsi mbibabwira mu makuru yacu, ibimenyetso byose biri ku rubuga rw'intambara birerekana yuko mu burasirazuba bwa Kongo ari bw'intambara ya nyayo igiye gutangira. FARDC na M23 ubungubu nibwo bagiye gukocorana mu buryo bwa nyabwo. Inzobere mu bya gisirikare ndetse no guhinyanyura ibya politike y'akarere k'ibiyaga binini ziravuga yuko ubungubu intambara ya nyayo igiye gutangira. Nubwo ubutegetsi bwa Kongo n'abarwanyi ba M23 bashyize umukono ku mahame shingiro azayobora ibiganiro bazagirana i Doha muri Qatar. Amakuru aremeza neza ko intambara ya nyayo ari bwigiye kuba muri Kongo kuko impande zose zidashaka gusinya ariya masezerano. Kongo irashaka gutsinda intambara. Abarwanyi ba M23 nabo barabona ko nta nyungu bafite muri ariya masezerano n'ibiganiro barimo guhatirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru rero akemeza yuko FARDC na M23 bagiye kumvana imitsi bya nyabyo. Bagiye guhanganira ku rubuga rw'imirwano ndetse ngo ubungubu umugabo agiye kugaragara kubera ko intambara igiye kuba noneho ni ya ntambara y'injyana muntu. Bagiye gukocorana utsinda urugamba rutsinde. Biravugwa yuko M23 yaba ifite umugambi wo gucakira umujyi wa Uvira ndetse ngo igakomeza yerekeza muri Kisangani. Gusa ibi byose bizayishobokera mu gihe irabibashije gusubiza inyuma abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC bagaragaza yuko bakamejeje, bigaragara yuko basizoye, bambariye urugamba. Biragaragara yuko bashaka kwisubiza uyu mujyi wa Bukavu uherereye muri Kivu y'Amajyepfo.
Icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo u Rwanda na Kongo basinye amasezerano i Washington. Amakuru atugeraho yemeza ko ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi bakomeje gufasha interahamwe za FDLR bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hari ibimenyetso byinshi byerekana ko Kongo n'igihugu cy'u Burundi barimo gutegura intambara kandi bashaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho yemeza yuko inyeshyamba za FDLR nyinshi zirimo kuva muri Kongo zerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi akemeza ko FARDC n'u Burundi bakomeje gutanga imyimenyerezo ikomeye cyane ku nyeshyamba za FDLR, aho zirimo gukorana n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'imbonerakure, ndetse amakuru akavuga yuko ngo bazagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda banyuze mu ishyamba ry'ikibira mu gihugu cy'u Burundi. Iri shyamba ry'ikibira ku ruhande rw'u Burundi rifatanye n'ishyamba rya Nyungwe ku ruhande rw'u Rwanda. Muri iyi minsi kandi ibikorwa by'igisirikare cy'u Burundi biragaragaza ko igihugu cy'u Burundi nacyo cyiteguye intambara mu buryo bukomeye. Muri iki cyumweru turimo gusoza, ubutegetsi bwa Gitega burongowe na Generali Evariste Ndayishimiye bwakoze inama ikomeye cyane n'abarongoye amakomine yose yegeranye n'igihugu cy'u Rwanda. Generali Evariste Ndayishimiye wari wayoboye iyi nama ubwiwe yabwiye abarongoye ibi bice byose ko bagomba kuryamira amajanja kandi ko umunota ku wundi ibice byegeranye n'u Rwanda bishobora kwinjira mu ntambara. Iyi nama ya Generali Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abarongoye intara ndetse n'amakomine byegeranye n'igihugu cy'u Rwanda yaje ikurikira iyindi nama y'abajenerali yabereye mu Kayanza. Ni inama yafatiwemo ingingo zikomeye zo kongera abasirikare b'u Burundi muri Kongo ndetse no kubwira abasirikare b'u Burundi ko bagomba kuryamira amajanja ku munota ku wundi igisirikare cy'u Burundi cyafatanya na Kongo maze ngo bakarwanya M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda bakunze gushinja ko aricyo gifasha abarwanyi ba M23. Iki cyuka cy'intambara ndetse no kurebana y'ingwe bikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini, nyamara mu gihe u Rwanda na Kongo bashyize umukono ku masezerano, ndetse amasezerano ya Washington akaba ateganya yuko ibikorwa byose byo kurebana y'ingwe bigomba guhagarara ndetse ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zigakurwaho, ariko Kongo nayo igahashya inyeshyamba za FDLR zikorana na FARDC hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose bivugwa muri aya masezerano ya Washington nta na kimwe kirakorwa, ahubwo ku rubuga rw'intambara muri Kongo ndetse no mu Burundi biragaragara yuko barimo kwitegura ibikorwa by'intambara. Indege za gisirikare za FARDC zikomeje kugwa ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Abasirikare ba Kongo bakomeye bakomeje kugera mu Burundi, aho barimo kuganira n'igisirikare cy'u Burundi ingane batunganya ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru dufite tuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi yemeza ko kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi 2025 abasirikare ba FDLR barenga 1,500 bavuye muri Kongo bakerekeza mu Burundi. Izi muvoma kandi zirakomeje. FDLR irimo kuva muri Kongo ikimukira mu Burundi mu gihe ubutegetsi bwa Kongo bwemeye ko buzarandura inyeshyamba za FDLR. Ndabamenyesha ko amakuru yizewe dufite yemeza ko Perezida Tshisekedi yabwiye abasirikare biwe ko batagomba gukora ku nyeshyamba za FDLR. FDLR ngo n'abafatanyabikorwa beza ba FARDC n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Benshi rero barimo koherezwa mu Burundi ndetse barimo guhabwa imyimenyerezo ikomeye cyane, aho barimo gukorana n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'imbonerakure z'umugambwe wa CNDD FDD. Umumenyesha makuru wacu Iridefonse Habyarimana akorera mu ntara za Cibitoke ndetse na Bubanza avuga yuko hafi y'ishyamba ry'ikibira habera imyimenyerezo ikomeye y'inyeshyamba za FDLR ndetse n'imbonerakure.
abasirikare b'u Burundi nibo batanga iyi myimenyerezo, ndetse amakuru akavuga yuko barimo kwitoza kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Amakuru kandi avuga yuko bamwe mu basirikare bakomeye ba FARDC bageze mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ngo basuye agace kaberamo imyimenyerezo y'inyeshyamba za FDLR, aho zirimo gufatanya n'imbonerakure z'umugambwe wa CNDD FDD. Aba bose imigambi yabo ngo ni ukuzarwanya umwanzi wabo bavuga ko ari igihugu cy'u Rwanda. Burundi buvuga yuko u Rwanda rufasha inyeshyamba za Red Tabara zirwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD. Kongo yo ikavuga ko u Rwanda rufasha M23 irwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Bityo rero ngo umwanzi wabo n'umwe, ngo bagomba guhuza imbaraga ndetse bagafasha FDLR, maze ngo nayo bakayishyira imbere bakagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Nyuma yaho inama ikomeye cyane y'abajenerali yabereye mu Kayanza mu gihugu cy'u Burundi, irongowe na Generali Evariste Ndayishimiye ndetse na Generali Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi. Hari amakuru twamenye yemeza yuko Generali Evariste Ndayishimiye ari kumwe na Generali Prime Niyongabo bakiriye Generali Jules Banza, umugaba mukuru w'igisirikare cya FARDC. Yari ari mu gihugu cy'u Burundi muri iki cyumweru turimo turasoza. Generali Jules Banza yarazanye ubutumwa bwa Perezida Tshisekedi. Amakuru akemeza neza ko Generali Evariste Ndayishimiye yamwemereye ko Burundi buzakomeza gufatanya na FARDC, ndetse ko imbonerakure z'umugambwe wa CNDD FDD nazo zizakomeza gukorana n'inyeshyamba za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda basinye amasezerano, biragaragara yuko Kongo iby'amasezerano itabirambirijeho. Kongo yatangiye rwose kwerekana ibimenyetso by'uko idashobora kurandura inyeshyamba za FDLR. Ahubwo Kongo irimo kohereza FDLR mu Burundi, ndetse n'abasirikare bakomeye ba Kongo barimo kujya gusura FDLR mu Burundi. Kugeza ubu ngubu kandi intwaro zikomeye za FARDC zirimo kwerekezwa mu Burundi. Hari indege zikomeje kugwa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Izi ndege zirimo indege za gisirikare za FARDC ndetse n'indege zitwaye imizigo ya gisirikare. Amakuru akemeza yuko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Kongo barimo gutegura ibitero by'indege bizahagurukira mu Burundi maze bikagabwa mu gace ka Kivu y'Amajyepfo. Amakuru akemeza yuko igisirikare cy'u Burundi cyemereye FARDC ko bazakora ibishoboka byose bakirukana M23 mu duce twose yigaruriye. Ahangaha igisirikare cy'u Burundi ngo kizibanda mu mujyi wa Bukavu, ndetse ngo bazakora ibishoboka byose birukane muri Kivu y'Amajyepfo inyeshyamba za Generali Makenga zirimo kuhagenzura. Mu gihe rero igihugu cy'u Burundi bigaragara ko kiri mu myiteguro y'intambara, ndetse Generali Neva akaba yarateguje abasirikare akababwira yuko bagomba kuryamira amajanja, igihugu cya Kongo nacyo biragaragara yuko kirimo kwitegura intambara. Abasirikare barenga 60,000 barimo gusatira ibice by'uburasirazuba bwa Kongo. Indege z'intambara, ibifaru karahabutaka, za kajugujugu kabuhariwe ndetse n'ibindi bikoresho karundura by'intambara bikomeje kwerekeza hafi y'uburasirazuba bwa Kongo. Amakuru dufite nuko abasirikare b'abacancuro barenga 4,000 aribo bari muri Kongo kugeza ubu. Abacancuro 4,000 bari muri Kongo kandi biteguye gufatanya na FARDC ngo gutangiza intambara ikomeye kuri M23. Ubutegetsi bwa Kongo buvuga ko buzarwanya M23 ndetse ngo bakagaba n'ibitero ku gihugu cy'u Rwanda, bavuga ko u Rwanda ari rwo rufasha M23. Ibi birego byose ndabamenyesha ko u Rwanda rwabiteye utwatsi, ndetse u Rwanda rukavuga ko ibibazo bya Kongo biterwa n'ubuyobozi bubi bwananiwe gukemura ibibazo by'abakongomani ubwabo. Nyuma yaho u Rwanda na Kongo bashyize umukono ku masezerano ya Washington,
benshi bibwiraga ko amahoro agiye kugaruka hagati y'u Rwanda na Kongo ndetse ko imigambi ya Tshisekedi yayindi yagiye atangaza ko azagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda noneho yaba yayifashije hasi. Oya rwose, amakuru dufite aremeza ko Tshisekedi akomeje gutegura ibitero ndetse ko akomeje gukorana n'interahamwe za FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe bimeze bityo rero, ubutegetsi bw'u Rwanda nabwo bwatanze gasopo inshuro nyinshi. U Rwanda rwaburiye kenshi ubutegetsi bwa Kongo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze yuko ubutegetsi bwa Kongo nibuhirahira bugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda buzahura n'akaga gakomeye cyane. Ndetse Perezida Kagame yaburiye Tshisekedi wagiye akangata kenshi avuga ko azarasa mu Rwanda akoresheje indege, akoresheje za drone ndetse ngo agahagarara i Goma akarasa mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame yavuze ko igihugu cy'u Rwanda gifite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 2000 kirwana maze kigacakira izo za drone ndetse n'izo ndege zose aho zaba zirimo kurasira. Perezida Kagame kandi akavuga yuko ku mutekano w'u Rwanda nta mikino. Ku mutekano w'u Rwanda, Perezida Kagame yavuze ko nta muntu n'umwe agomba gusaba uburenganzira kugira ngo arinde abanyarwanda ndetse n'ubusugire bw'u Rwanda. Perezida Kagame rero akaburira uwo ari we wese ushaka gushoza intambara, ndetse Kagame akavuga yuko uwo wese azahura n'ibyago bikomeye cyane. Kugeza ubu rero abahinga mu bya politike barabona ko mu karere k'ibiyaga binini icyuka cy'intambara gikomeje gututumba. Ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bw'u Burundi bakomeje gukubita agatoki ku kandi. Amakuru aravuga yuko General Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Tshisekedi bashaka ko intambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo yahinduka intambara y'akarere kose. Kuba rero intambara ngo yahinduka intambara y'akarere kose ngo byaba biri mu nyungu za Tshisekedi ndetse na General Evariste Ndayishimiye. Amakuru akavuga yuko ubutegetsi bwa Kongo burimo gushaka ko FDLR, abasirikare b'u Burundi ndetse n'imbonerakure ngo bakorana maze bakagaba ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru akemeza yuko igihugu cy'u Burundi, imbonerakure zaho ndetse n'inyeshyamba za FDLR ngo bashobora kuzagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda banyuze mu ishyamba ry'ikibira rifatanye n'ishyamba rya Nyungwe ku ruhande rw'u Rwanda. Bigera ku mipaka yacu na Kongo cyane cyane n'abandi baturanye, ariko bamwe bigize gukinisha ibyo by'interahamwe nabo kandi rwose n'uyu munsi babimenye na kiriya gihe barabimenye, tuzahangana nabo. Abaturega ko dukoresha ibyo dukora kurinda abanyarwanda, kurinda igihugu cyacu, ko ari amabuye y'agaciro, nibo biba amabuye y'agaciro muri Kongo. Ibi bihugu bikize byo hanze byirirwa bivuga ubusa. Erega narababwiye, iyo bari aho batinyisha abantu bakazana ibintu human rights, bakazana ngo barashaka gutera ubwoba, ngo Kagame navuga ngo bazamujyana, uzanjyana hese wowe? Wamvana he ko nza